Kalong yang jong ikong Liza Mary Marbanyang kibesong basa ha maupun ksahad umroy. Ha kakat pratrik unailar arjar arpuar kila penmi ekejing keno persya ekibor penyaj jong ka boy rembong CHC halor kejing klat no iklung barang suka kebelaja ha kakat rutrik unailar. Kadkum kejing itu jong ikong Matilda Marbanyang ibedai meideng jong ikong Liza Mary. Rengkat bat government kletu ba ikong Liza Mary la sedang mansuk ha kemet jong kakat sautrik. Bara kepor kat wish teng yai ki bahayeng kilalet ya lamno shaboi rembong CHC. Kiletu ru bagi bor penya jong kane ke CHC. Hadian ba kilapit benya yai kong Liza Mary. Kilong bagadon ke jingkiau ka blood pressure bat kila syuai haduk lai teli gidawai kuli. Bat naduk ketika miet klaim dapat nong yai la kadai ne ami iben kano iklung. Hendrai de tak haduk ka kan ru trek pat bagi bor penya jong kane ke jaka sumar kelapa ban ya lamno syaki hospital Shillong ha bagi bahayeng kilalet ya lamno badrung hapo yeng ha maupun ksat. Bat kendet-kendet ikong Liza ila syusuk kha bat khasinan iklung ibla klat lupa hapo okpo. Habala persyang ban klinik ibor peniat jong ka boy rembong CHC. U Dr. T Sutengah ula kentat kini ke jingkeno daga pensyairu. Bagani kalong keme ha kapor belawan ra ha gani ke CHC. Lalap bagadan ke jingkiau ke BP kumtala dan kaman ai dawai ban penhiar ke BP. Bat hadian balanang kemi benia lalap bagalim tikharu kampat latbha bat kumta ha ka khatsan terik. Hadian bala kemi balalap baka BP rang kieu penban. Kumta la ai dawai bat namar ka jingbam hiar jong ke BP lapha banelam no sha hospital ha Shillong. Namar bakane ke CHC kampat biang kitiar ban cupu iklong bat baka jingkeno baka jingklat iklong nakadaw ka jing ai dawai BP kamlong ka basisya. Itu ki ong belajar kan sedikit pak kipan pensi aja sia masih sia untuk BP ki ong bahai BP ki ada dawai BP dawai lu ai perdi be du lai teli tapi dawai BP te ka baktre kamu tedam sa sipang wan tho we ganos ong o ka biang BP da bestek te wan tho biang BP we pat ong o bahai BP si ada dawai BP lai teli sin perdi tadu si siapa man ro ngala ong ba ki ada dawai BP kumne te soli long moi yang beri barmet orang naik muni badai bendi man kasih na. Jadi abe kunta lasu bersih susu be. Lasu taruh kimewan pe ide ki orang beli lasu. Orang lasu kan teban tho pipi biang na bahai pipi Asia pipi. Dawai pipi ID. Kasi damenin kasih pa ki warna tu dawai kulit tu dawai kalsium dawai senam ki a. Tiga beri lasu kha tiga kulit ite kam kulit ni ro lasu kha tiga ki lasu kha. Tikiman pe di deh, tenda si pada orang apa pide bentuk hospital kenapa mudon syuk pak kamet pamlak bangka. Jadi makum tahi kira mesti lebar room, kiwan kot ya ki orang kilik aplang hatai tengah lek support lebar room, tengah nek traction re lebar room tinggal ambil sebat. Tengok lek ke support hospital. Tengok ngadon bok pihak hak hospital nombor ngam itu dah nek uno doktor uno nos. Rongam itu ere tegi ya mi kita. Orang ber sindala lek support hospital hana hap susah put bet. Jadi niwan yalam no kinasi betes. Niwan yalam nang thi te udah poi ni te ka ka ong lek thia sha hi ngan so lek hospital. Da poi hi pa lakha. Tenda kha de klum samsa chuo. Habala da kisutu baki biang eta facility ben penkala ne ben sumar ka bri bonong ya kanong pang mo insya Allah ali ben pa urut kay hatu kasi baki kit hi. Tada dala da jakom kita jinja kini shim kini ong os mesi mon mesi ba armo kita mesi ba am step dan step kini ong kit na kumni kumtai kumbaya tu itai kumili bakli kaya ong ben da poi sipo hospital te pa puit le kaya lo kaya pa makai sia kan ban pa puit ba i in ong tang po hospital te kini sa te kikli kan shaban mi te pinra ka ko hospital kini sa ki omra ko rupa hospital tada po siya tay kana sa sipa po ibet ng lakha na ba mudan kini kumtai ki ong te kidawai nga sulong mo nakatakin kawai ba hapon ba mi kada ba kano ka dispensary la na ka CHC mo la dali kaklung ki bala tong kaklung teng ya kadawai ki bala pendi la na ki bala ay hakata ka jaka ba sumarun kong ki ay ka slip la na ki transfer na siya kawai ka hospital hakatiya pat kim ay ki abit te kamong tao dawai ba ka start slip Pemakan nusnya saya pi bu hante postal po marmong. Ni lek kalau long betang sisi admit deh. Namar ni lek char albaji tinggal apa sih mat arsitek itu.
te sa dan tu gamit sinukong kartu sinukong proses ni si ba apa dah lah pak penina te on kit lo te bagi nak semua tu jadi si ba dikit nongkong lah de betul yang bagi nak semua ada mo te kit lo bagi kepong te kartu si ba apa yo na pide bedle kit siya sudah di orang ngata ke doktor gue doktor sentrang kembangan itu udah mas te on na ol ajan tahu on te kata gamit ban doktor ube enga cepat te semen te on kata belajan ka tak kami lasu bersimir dan orang petik siwan tahu tak BP tak ai yang terdoi BP pak pendik yang terdoi BP te haba kabreu lasu rejing sisa ke dewan pejen we start te lasu kabreu ai drip kila ai tu dawai ban pun sukha yang ti pada ai tu dawai BP de ukulung jaka ban kelakli ban khano la tre tu dawai BP te lasu sakut siapa la khasu. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.